hantu ing lok dampo tara antuk cutuk dampo mehek ing lok dampo hantu epeng cuman si ha bajar hada lok ini si cuyor po laban so si ka kep ing koi cupang rom se ha private school si kepidun sai de nalak te alang leke chardi nang ne lok tek dang people lo te paturet ke section punon ka bilinda pa tek nang ke people lo nang tin lang no ren na pini ni tong ke kanchulo pini ni tong na tong ke aron ke tek adang rat man than people lo nang tum ala ana ke tek pilo paturet ni pa to ke tek sai de ma to nang chardi dun som na lang si ni tum pini pe ke chardi pang cheng la si doan mang ni tum ta piklang kon bom po the Caribbean Long Autonomous Council has decided to prohibit land rights to any new settler with an immediate effect. Principal Secretary of Caribbean Long Autonomous District Council issued an order regarding this ban a few days. Sale, transfer of ownership in any means including gift, lease, permission to use, mortgage or to bound out any lands owned by non-tribals in Caribbean Long to any non-tribal was banned by this. Number KSC/Revenue/LRD/306/2023 04/6645A dated 13 July 2007 ordered under any circumstances. Council pen kachurai tang order date lahai. That's it. By this order, Caribbean Long Autonomous District Council has categorically denied land rights to all non-tribal people who have been living there since the formation of elsewhere Mikils Pahar District, presently Caribbean Long in 1951-52. Until lahai ke tok ya. Itum la soteng pen itu tok peok pe itum si protect ng nelo ma si hang ng nelo ma pini nang li farman ni li farman aron ke thega bang rat man than people nang tum ala ana ke thek pilo patu warat ke do ana kar bia so tum ta aron atang pa chinina la ke li tum han aron chali thapu aron ke thek nai bang hala saluar be alang le siningi lo matidi kat sa tum ke land rights pen education system nang chali pikna lang te alang leke chardi nang ne lo ke thekta people lo te paturet ke section punon ka bilinda pa thek nang ke people lo nang tin lang no ren na pini ni tong ke kanchulo pini ni tong na tong ke example ni pini ni tong ke be ke cheso bang peda hat ni tong news card long bang ha west pero Bangladesh pen ke bang Bangladesh tong si bang press meet ke do bongo sinatu a hoglo ni tum dak sido Caribbean Long along le ni tum na hok le to ta to long India long ke kusipo sita me hala sikchido la soron ke pachini ne da polo nang tu la da ke safe provision protected area apot ni hanga limpe dolong le pu na tum than hedet polo la pulo pote nang le tum ke la ke voter card ye polo peda pen de la so news ke ta bang si ke do ke ni le tum le ke polam kali ke alang tum da pulo ni tum ro ko ni tum hok ni tum ke Bangladeshi pulo la tum phanu man te ke nangli ni li pota ke do ajo pota cho tre ma ke padu nai ki padu khit nai ke nangli la tum hando protect ma nangli ana ron ke thek bang people te chimat tu warat ke than thedet ke ka bi dun da lang thek dun da na puma pini ka saham bang so ngumta than le te nang thek dun da na puma nangli ka mata aron an chinya re pote charli sok thap ko bang kan ku thek la sona kar bi ge chok de la kar biang long long lu ka charli ahin education system abang nang le tun school mesen government school ta kimoy athe non ta hok lo Caribbean Long na long ke charli ke paprang lo ke charli ove kimi non ove risoi jang ki thur miat tun ka charli ke do piglo apos a problem ta pene voreng war saita akaveta a problem the tan lo mane frustration lo posini tun ke puke lasi lab ako ladak education system non ke pas percentage ke ong pota kopilo nang le tun ladak ajupe memedat ma Caribbean Long lo ke non api apo ka chikrong sakuri bakuri ka ve atum han tuing lok dampo tara antuk chutuk dampo
Mehek ing lockdown po. Hantu ipeng cuman si ha bajar hada long ini si cuyor po. Labang so si kap ing koi chupang rom se ha private school si kepidun sai de yo. People la han cuyor choda tum asuma tum pan private school an anador so kepidun nangko. Pini Karbianglong Autonomous Council pusinang punang ne po. Karbianglong Autonomous Council pen. Council under council pen sakuri sa council pen na tum hala by nong ke pi hai. Nang itong council under pen hala government school pen council pen si hala sakuri anam hala popular salary ador mahaki pi vek a school tum yong si mesentang akijoy pen ke charli mesentang pude pini nang li penili poisa thamdak belan anador kisu itung ka khorozi ke pangjarji poisa ke padam ji phan apia po to maning hang mal kusot ko pe po si han ju yor chot theng lang han ju yor chot tame private school ke papor hi nang kok lo pen private school nang ke toy private school nang ke ong la pen college nang ke ong join ni si karbe tum ta ke por hi bang ke aprang wang lo kusini le tum ki puke people nang le tum la private school pen ka charni pasal tum bang phan ro de ma na tum ning oi lak ma a ho ka lan mati a ho he pute ra tu ni tum phan nang ton prino nang ton ni to manang puno api apa tum hala private school ke chutoi bek tum hai kireng misen ma high school hempen apolo de nili tum thama ta apolo athe sakuri ave ka chongdat chot bang churam si isomar silang niwe am chutun mo ve sitame sang chu nama he ha osomar office pu osomar office lang ka chardi silang pu ajoy ne osomar ka chinghon ni somar ni so ta thek nai ni so pi ta thek ni ni so po ta thek nai po anu tina pia po ka la ka matha ka bor ipen si pini Karbiang long along ke presentation nang ke ong la si besa ho nang like lumbajong along lumbajong block pulo nang like education board chairman pusi ene adulong sitame ni livai dak kali tanang le la somsi arpu deng bom la si lumbajong along si pulo po si lumbajong nang li andara long nang li pining metric exam metric final exam ke pas atum bangko andolo bangko anang bong pen jitu council pen jitu government school pen ke pas bangko andolo la pen hala private school pen metric nang ke pas bangko andolo nang le hala le nang la hisap chiniat pumati people la hisap than the de thana edek ke la si nili tunang jong ko nang li chilang nam thada non na mat pura chilang moida ho dhon suri government high school de dhon suri government high school along ma si metric final exam center lu sitala so center vek long school along ke bang koi proxy ne bang thong kep ne student do ta inut ta pass pedalo la ke mane school aphan anong muki jo gali de nang li ninge de posini dunge nang ke holo chila nam tha yong se pinap nili tum pini kan ninge pe na ho heta pe pinap ni tum phanang bi li nang bi nang li ke lumba jon ada ko nang le andar puri po athe nang ke education board chairman lo puke chila nam moida kwan lo hada pa nang ke pass la pen hada ngelo dak dor dulia la mata data inudaju nang pas la pen dak manja ke pilo sekolah men jari tero dak manja jari tero na long ta inuta pas pi government school simi go la si be sang ho nang le prang iem ta hai sita ho la hai nang li lang pe mi tha sita nang li ladak non Don Bosco son Calvaria son na pena kapre private school son ke bang pharo le dota ke fel bang inut dota hai bang pharo mo inut dota hai ke fel sita ho la hai school ke jo government school ke bang ko proxy bang khong ke pen inut ta pas pe mil jo John si nang litum la puson yang se nang litum education mata nang litum chipinda pom lang pute ni litum ke de ni litum ke ikeng pedami ni tum happen ilok gamusa ilok si Karbiang long at to kanu nitum kapuri nang chipidungi
ground report dan pakai mutai ni tu mangke kemata bangke council phata nong jo ye mi than kar bien da phata nong jo ye pu la so lai kan ni tu hana tu ri ni tu te o vi prinsila damun kar bien longan ke damun aka pre tu te te kar bien long pe khere bang ni tu ke mun ke ke ta ve chini ta ve kita kar bien longan kan is kar bien long 26 constituency ni tu ta puri unti akrola posa tingai ni athe ni tu ke han thu me he ki chu pen sinang ke thetang tu phiru ya phu ki o cho pen si nang ke thetang tu la si alang le phang bang ke ni li pu bang ke nang li bang nang le tum ba he ni nang le tum ba ni la bang so statement ra da phan ki pu bang ke hok lo BJP spokesperson pu se BJP representative na hala anung ke BJP arjang si tarthik a logo si tarthik apo si BJP pu sitame nang tu ma join ni BJP anong na you know dum BJP atum handa ni tum ta pu untung te sitame nang le tum BJP si Karbi Anglong ke cari posi ni le tu hu nang kok ni je pon nang kok sitame ni le tum ke hengupit puni tum pu pe ke la sin la bang soi jison system ang te nang li chilang la sin nang le tum bang ke la dak pul tang te la bai ni phan mang ke isi populo pon nang le tum ke birta pa che tak mang ke pherang ke pusinang pulo pherang ke pulo nang le tum ke ba reporter pulo la sahala tum bang ta iske reporter pulo je BJP pen public ba pialam belong ma ke wo ya tum lo public pulo angbong tum lo mati ya to mangke reporter puta puno apa si ko pulo pu pola to mangke sok pason puta arke la to mangke nili to mahin ba pu bangke narayan badi hala prang serial dole narayan pu he narayan lo na tum ke narayan lo ba ni ke narayan pu na narot muni lo ti lage dake pute salwar bepan laisaning leng lo